falfal nei foi tai au Samoan lona luas fulima o au kuso ai usimal fa fonga fa poponga o tala la uli tiopulensia. Tala toi tuli loa mal fam sinonga le vau leo mal sunga papali isia fikao. Fa tau le maliwul ta mai tai professor sinava yana Caroline Kapa do amlika Samoa. Na mai ta wina le umane o moli ma leo le na fam tala ina le naifi ma le Samala. Sama wel fale o papali isia i vai vase. Ia la moli mau. Ai le ia lia tu i lumol fam sinonga na au penga. Au penga lo masalomia na fa o ngal tanga tavaleina o ta mai tai professor. E o fo ile moli mau le li fo mai fa apitoa le sa fa yesu suenga o le tino maliu Miss Gabbard, Dr. James Kolovicki, na ia ta uai fo ile sa mala. Ma nafsingi ai fo il fam sino Justice Roma, le lo ia leo le fionga taimalangi le nafo Strickland, ia va enga o moli mau, peitai, o fama wina le maliu o leisi moli mau le li leo, le fionga maa mea penya mina perite, sa taita ia le suenga le ile maliu o Miss Gabbard. Mata wai ele loia o tulai mo papali isia le fionga yuni sa polu. Ina o tata o silinga i fafo mai al fam sinonga. O se tasi leo mo li mau faita o lia mta upu o ilu mo al fam sinonga. Ifa mau maunga ele i atoa se lua masina talu o na maliu Miss Gabbard. Ai maliu le li ofisa ya ma mea lenta ita ial suenga. Na maliu mai i se manuanga o pulufana. O le isi fo iso suenga na ia faatino i faa stoo. Ile masino yu lai lua o lua faa. Ai whawhamael wham sinonga lenta uai se leo sini al talamua. Olo o iai lava le vaenga whaapitoa le ofisa o leo ia pia e teu iai mōli mau whapena. E pei o nia upenga talu sa iai fo i mata upu. Na whaalea o ngā ina le wham sinonga talu le lape o mōli mau e wha mau ni ahi. Mau ina fo e te tau o na teu malu ai le naifima le samala. Olo o masalomia o nia upenga na wha au ngāi tanga tavaleina o le professor Amerika Samoa ya Caroline Gabbard. O lo tau fiai pia ili taimin nei le sunga papali i sia fikeo. I lalo o le vainga leo. O leo to alua wa uma o na whaia la tau mōli mau, na la tau i le whaamasinonga. O le tala papali o ia lava na whaia le fasiotina o Caroline Gabbard. Mai alo o tali ai leisi mōli mau o leo, whato ataliu mai i Samoa ya se tema, e vala wai le aso sultas yo se tema lava e tula iai. Nisi o tala o amatai le vai so FOU le nei o le fionga ya tau ili tau wa ale tua se Queenie Solomona awelua. E a vema prestene langolango le whamsinonga o whanua maswafa. Ina ua mai a wha tau tō ai le whai ungol vai aso lente nei. O le sauninga na whai ele potu whamsino i muli nuu i lumo le prestene ma fionga i whamsino le whamsinonga o whanua maswafa. Sau noa whawheilo ai le fionga i pulisili le stala o le mtanga ruenga o whamsinonga. Ma le whawheino o tūlanga tau whamsinonga ia pali i John Taimalangi a Whelei. E te tala alo i ai le whamoe. O le sauninga whapa ia lenta i ta ia le sunga le whawhengainga, Reverend Vereniki Patiaka. Na whaaftai e tau ili le pristene man komisi mo le talitonu ina uia e tau aveina ia le neito finga tā ua. Ma tau tō o le aianga lue ma le whamaoni lo na tō finga FOU e tau tua i le tunu. Na alo iai fo e le fionga le pristene o whaamsinonga o whanua maswafa, le fionga le sā rapi wa ai, le tūla i mai ai o le fionga ia tau ili lo na tō finga FOU. Ua whaafoe mai ai nei mo se taimi le tū mau, le ofisa o le komisa o whainga pālota i le whale ta alo, le multi-purpose chair me tuana i mato, mo le vai aso atua le nei. O le whai ungol vai aso na te anei le na whai ai le sauni ngā lotu o le ofisa, o le komisa o whainga pālota e tālo si ai, le ngā luenga, o le aanga atu i ai mo le whainga pālota, ma le whainga filfili ngā le tunuu i le vai aso le nei. Na taita ia le nei sauninga e le sunga Reverend Eta Wati Tuioti, o le whailau tusi le ka le sia me tisi Samoa, ai o le whatamau le ofisa o le komisi o whainga pālota. O le nei sauninga na whaia le ofisa le tu mau o le komisi o whainga pālota le multi-purpose streaming tona i mato, ma awai atu iai le au whainga ruenga mo le wha moe i le aso wharai le nei. Ua ato whai le whale pālota e tasi mo i tu malo umai lima sultasi e whaatino mai iai pālota mua. Whaasolo tuai i le aso tofi luas fulvalu, ua vea maaso malo lo whaatasia ma le sfureile lua iwa o le pālota tele, ua lua ai aso malo lo o le pālota lua o lua lima. E whaitau vai aso o le awha awau i lava, le pūlenga o le mtanga ruenga o le soifua malo loina e au noma sona ofisa sili. Ai o lo awa wai i ai ofisa sili lango,
e whaatinol ngā ruenga o le vaia ma le pule ina le leio le mta ngā ruenga. Pe fo e ona avea aile li fo mai e tsunga pali i unungia Dr. Tito Kamu e tau avea le tōwhinga ma wha mai ai i le vai aso taluai lona sao. Il whelo inga tu stala mal pali mi el vai aso taluai na iai whaatasi ma le ACEO ia tangaloa Dr. Robert Thompson ma ia whaailoa le au whaasala lau we le aisa isi na whai i le sunga pali i unungia Tito Kamu e wha mamai. O le whaatulanganga mai lava al komisio tangata whainga ruenga ale malo. O talana, lau le tiopolen si al nei tu la manuia taul mangol nei fuitai au.